Usoro naki. Mbiana ko. Aye yaki. Kwani nguga. Karongor kanga. Kora yenchona nanyure kurmate. Owe kanya yari kubizo. Biore. Biande? Rate na kia bana bale. Abana mbia bale. Antara simbiare nere. Biande. Ada tayo kuna wake sawa yeli tukeri buna liko kwa. Dokumi. Sabara kru mantras mani yake arana kitukuri aliko hera. Ingi isali nwane. Sa shisoke ro chirencha. Ayigombia. Kwanza tadi na atakite na atakite. Nyama kana rombo ata na hai. Mana na inchi ko rasangi na ka. Ingi. Kanu ka bwata ka kirenya ne ri kabeza ka kitindi bintu. Pero kabeza ni bota besa ndivera sta kite konda rinda kaleta besa. Mete na ko. Na bwata 70 chana. Na ta gere ko. Mbona ba chiko. Ingi soro. Na ko rota buga kimachi. Na kracha gote. ¿Qué no estaba cerca? Chévere. ¿Cuándo está? Desde 20. Toma, tú tienes que umaña una ngabo coroto. Ande coroto no mundo. Ay, tiga. A ver, viendo que chaca, bueno, chaca con compañera, ando sangue no borro. Na corota subia. Tú andas de robo bani borro. Tali bani, na corota igente kia. Na ta na fu sida kwa bwata, na ta ka okonya. Alafu mete muskina robo antiane so beru chiari mamugisa kama ngadi akaya sana ono mete shiderari ebatagete kamwana ku wasoke abasani ba kwanza batete bamusali bakamutebya ende town ari ya musacho ndo bwenza munyume njinga kana ono chenkaranga wanto tutamanyeti ya miyumbobe afadhali nchenkuane naye singenchoka kisoro nimetetsido bwate kana kesale taribo alafu nkaranga mwana yesi kucha mutuale na bara kokonye Sika jono mwana mbia no mwana to manyata mpaka sobo maite chitabichia maite mnara akore gasi kirigento no muntu ra kokonye ona hate ache babe babiri Roche kana warabe na warankonye ki sara dari konkonye gosi no bwate mangana yune na husinya ke tira kokonye ayu Ora ka suru dingote emyaka yako yareire obo gotungu gwakaburi bachakira oso ora chikotara uchipara kwasa ora chikungusa machikororoche etigire gwaketege masini bana mbagukiranda usa afatali mukio yisinge njoke saro sinyiru imukio yu akokonye bwangu ayoro kumo osiku rokumuntu yere ngoko tengo cha kubyara singe njoni momanyete obyari na atara byara so bongo byara bara bana bange kwanza bya acha kwa bana bange Moirio. Ni muntu ni manyete mwana wandiane. Ochaberi. Yango tebiga. Tebingo tata. Tari insinyira gosoka siko gandi abaiseke binyakieni. Onyenta ite kunywa manyuome. Otenene para machuati otenene machuati otamanyeti sobo otamaitinya kibakore gasita mitwise ngoragira bari ndagire ni. Kweli nande nchora nchibueka nande mboli buya nyuoma onye gitegete. Lakini asoboniga. Onywa mama charaya ajaye kinyoroga. Ekarabona ndatake ningotebi lakini usibono afatali to chaka kumenya ko usali chinyoma cy'abantu usengo kokonya nali no bwate sida osoro kiwo osoro osoro nimbale sida bano adafu no kole kwerende naboko torangirito tole cha eri mugundo gali na kiyesare nge wakira chinkobi cha na chako matenda ba to konda Ngoyo. Ngware gochanere. Ngoyo. Ngware kumupokoli ochenere. Usene konda na chako matebi toto le chai. Ngoko bori. Motebi akanyita koyo. Ngware kumupokoli ochenere. Nera na inchentete koro. Osoro. Na kwandri goro mwese kenje. Ndete ngo boliga. Osoro tegere. Ndete ngo boliga. Boli. Aya gona antivirus agusinyire. Pia guchimechi yabantu. Ngakwa manyorero moiseki. Gesale, ebintu mto kesiko korota bolere. Ebintu mto korota bolere. Njetena kwane gore ya muiseke. Nara ire tina igugo kwane gore yo muiseke. Ochabeli. Umuntu kurana mugaso igakorota. Akorete bintu bitari. Kwarota. Ngara yoro cho mukungu yako tina yengi. Bora ninu.
Pora nyora ngorota kwari gose. Ochabeli. Ngorota kwari. Yani gotonta kiriti mayo utagete pindwe kenyoro kengende. Gesara no musani one. Tingo gotakira mabeji. Musani oga sangapi? Sangapi ndo musani ogonya goteta kwa leta rusoro muku. Ngapape pape. Ngaski yako chako konyo soro ndari komo ko. Gesare nje ngo ngota. Abana badio nyora tega ali phone antivirus. Mbako sinyiti none bikoroto. Mbako sinyiti none karaba kwa school. Ko itu ye kuro mapera y'abantu igoro. Lakini onye niko Gesare. Ndete ngobori oborogi borio obori kubumupwata kurusini na bote tora tero moiseke ora tero soro moiseke omorogi buna inu omorogi ngota imisita na baro kuno tanda keto antivirus kirana ya tiko musiko yuache ache mwangu bocha kwasinyiru bocha kwasinyiru evitali biashara vyao gosunyura gotasunyura biashara vyao ngoko konya na torochi ngoko konya torochi lendo monu wako konya bunangu obakatu bwabakire toko serenda kunyome cyo kumujiri moiseke toko muri ge ndika tubera sara lyanjanyo aya tigangana tro musoko ruga ikagenda mwako nende bintu bya takwambete bicara ni ngoko konya na yoro ku mama usiku njidi yeso nde toro kutata kwakatire Muchora kotara lipara kali onyora ko antivirus ko stora nyora bana bali tali antivirus kwani mbakorete antivirus no moke sana kutwara bana antivirus na no mos aro kireta na ro sikiru na inu siku wonombo binacha ko makare ruga agenda mwako boche muka agenda mwako tingo nyora na bocha kiganga ngosoro osoro tori kwana kende nacha ko kanya yango kaniga egente kire kesere sensitive pyoto takiri gukuna na ndo tanyare gwetu muriro ne nyumo ya bandi. Okay. Amusi njono na banta bane na bato. Ometio mono panga ngoko konya ndi. Okay, yeah. Okay, njena achire. Inacha ko yenda. Nacha ko konya osoro. Nokagenda. Osoro na achire. Nentoko to konya rinko. Asante. Nataka ngote itu iranera kina. Na achire. Nokagenda. Wana genda biko. Okay, so tegerrata na kirigen. Na go kiu. Na nyore ngano nganjite sana usoro. Kwa nyore konda ro konyo. Yani tima itininginda konya ndinya sako igwa masabane iga. Ngote itari kuyu. Na yo tari go sababu yana ayo kwa saba. Lakini no nganjite. Ngwanjite. Ero so manyete na banga ninki jitingo tegerra monta. Lakini mbiya kwa ramote ngatingiyo. Oyu ninki abu gatari ngote. Mate kwa ringa mate inonde. Arenge go change story. Agote iguru yecha ibuna chaka go change. Tokumia njina keba kino bana bokuntu bwate. Lakini tukemanya sana. Nje kanda akoro mustari muntu kucha kurura sa kurunga cho kante binga koraiga. Mustari abanda bane. Bono kotora amwe koraiga nero gototebe. Ya atari ya ntuma to kucha to kwana ndi ndu bito to kopisa. Turko ranje tiko. Andi kunya kote ya banta. Taringo bate imbaro charo ngando bwate mwana. Lakini turko kunya ko kento tora akore ni siria itu. Nabo igai. Lakini asante nunganje. Ni kwara yi. Mente ngore nyekero. Ose natakete. Ya tigara. Nabwe nandi nguru uri ko chaga igoche kwa buchabi. Ako mwabu nang. Ngike kwara ngereri go so. Ya. Wete. Ko monto kore kwirindi. Wote na rengereri sana bono kikore umuntu araimoke kurumwaye. Usina mangana kwate buna ndo wasiri korengereri. Nchito igwete na moseri kuigweta. Nchaye baba, chiro muntu nganjite. Kanyibo nero ngoli. Muntu nganjite. Ndararo nya kuyekana lunch. Umeze konya na plan ikoros lunch kana rabo chabili na siek. Kwara ida. Akira akabongitinga. Talibo ngiti. Aba mwana ocho kuna na mai. Sasa bako kosere paranga mama lunch yakoros karaga. Kanyo ayero ngoli. Tonya korengereri moni bintu bicho. Sawa ekwende amagana na rodeti bondimu ngachangatika mwinari. Tokorora oli ale tani kirwa chakore. Abago ko. Obe na ba ndara chakoro silanchi. Sawa ebo. Sawa. Ai. Mama Moki. Mbona unanishtua hivyo na sijakuona vile umeingia? Si ni vitabu za mtoto wako zimetapakaa kila mahali. Zingine zimepotea, zingine ndio hizi hapa hadi hata kuzipanga. Zenyewe ni nyingi hata ninashindwa. Oh, guys, serious bana. Ati mtoto wangu hivi si mtoto wetu mimi na wewe? Huyu ni mtoto wako. Mama Mogi. Maana nakuambianga kuna story ya Edupal mazee. Hakuna haja hizi vitabu zote. Unaenda Play Store, una download
Edupal, app inaitwa Edupal. Umesema Edupal? Edupal. Mbona una let down hivyo? Edupal pia polisi. Edupal Africa. Iko kwa Play Store. Iko kwa? Iko kwa simu tu, ingia Play Store nikiendelea kueleza mama Mugishi tunaangalia tu tusaidie. Kwa Nimeingia ndio hii. Ndio hiyo. Sasa ukisha sign in, iko na maswali, iko na majibu. Najua wazazi mmesahau vitu za shule. Unaweza revise na mtoto wako popote, hata kama ni huko nje mmekaa tu una revise na mtoto. Na ni pesa ni ngapi? Kuinstall ni free, lakini sasa wewe ndio utachagua subscription yako. Kuna ya monthly utaweza pata na 100 bob. Karatasi zinakuja na maswali na majibu, una revise na mtoto amani. Inagana na hizi za paper 1, paper 2, paper 3. Zote from class 1 mpaka class 8. Alafu unajua pia ina explainia mtoto, ile majibu ikikuja iko na explanation yake. Yaani mtoto anasoma tu kwa urahisi. Achana na maneno ya vitabu. Hizi zote. Mama Mugi. Ndio hii mama. Nimwambia. Edupal, rafiki wa mwanafunzi. Mwanafunzi asibaki nyuma eti kwa sababu wako nyumbani. Edupal.